Ovo je video koji će objasniti kako staviti svoje VIP bodove na Fair Peer-to-Peer market. Kad ste se ulogirali na svoj account, ovdje gore u balansu desno kliknete i vidite stanje onoga što se dešavalo kod vas u vašem back office-u. Bitna stavka je ova prva. Da li imate dostupne VIP points? U ovom primjeru ima ih 216.000. Ako vam je ovdje 0 i svi su vam još zaključeni, to znači da vam još nije prošlo 14 dana i da se nisu otključili. Ako imate otključene, onda idete ovdje gore, Fair Peer-to-Peer market. Kliknete na to i kreirate new order. Dakle, idete kreirati iznos koji želite staviti na prodaju. Kliknemo na ovo zeleno. Sistem nas pita koliko želimo bodova staviti na prodaju. S desne strane imamo opet otvoreno da možemo vidjeti. Koliko imamo dostupnih? 216.000. Evo stavit ćemo primjer da stavljamo 200.000 bodova na prodaju. Ovdje je timer. Šta taj timer znači? U 33 minuta će se moji VIP pointsi naći na marketplace-u i bit će spremni za prodaju. Svi koji stave unutar 33 minute će u isto vrijeme biti procesuirani i bit će na marketplace-u. Dakle, kreiramo račun, zahtjev za 200.000 bodova da nam ide na marketplace. Kad smo to napravili, lijepo tu vidimo da je kreirano 200.000 i to je na hold, na čekanju. Šta se čeka? 33 minute da prođu. Nakon 33 minute oni će biti na marketplace-u. Ako odustanete, stisnete cancel, ovo će biti poništeno i pisat će vam ovako cancelled, 700 VIP-a je ovdje bilo cancelano i nisam htio da se prodaju. Nakon 32 minute, kad oni dođu na marketplace, oni su spremni da svatko tko napravi bilo kakvu potražnju po VIP pointsima napravi vama kupovinu vaših bodova i vaši bodovi se pretvaraju u eure. Kad se to pretvori u eure, vaši euri dolaze ovdje. Vi u svakom trenutku možete vidjeti koliko je bilo prodano. Ovdje se skupljaju euri i ovdje je timer za te eure. Euri će vama biti isplaćeni svaki dan oko pola noći. Evo ovdje vidite sad timer za 13 sati, 32 minute i 10 sekundi bit će isplata svega što ste vi prodali. I tako svaki dan.